ngwaga wa 2021 o be le ngwaga o boima kudu ka gore gale rena le mmereko o montši ebile gale re sena barutiši ga re sena barutiši ka dithutong tse dingwe re ikutlwa re le matlhatse le matlhonolo gagolo re ikutlwa re thabile it's a dream come true a re tsebe le gore re reng re matlhatse maikutlo ka ke ao a tlhakatlhakaneng ke kwa ke thabile ebile ke gakanegile ka baka la gore ebile ngwaga o boima kudu ka ge re be re se re fetse mošomo ka mphato wa lesometeng gomme ra tshwanelwa ke gore mošomo wa mphato wa lesometeng ba tshwanelwa ke gore ba rute ona ga mmogo le mphato wa lesomepedi. Ka mora ho fumana diphetho maikemisetso a barutwana bana ke ho leba diyunibesiting tse fapaneng ho ya ntshetsa pele dithuto tsa bona. Ke kemiseditse ho ya University ya Cape Town ke batla ho etsa dithuto tsa actuarial science ke Bachelor of Business Studies in Actuarial Science. Ka morao Labohlano ke ya University of Wits go dira dithuto tsa bongaka ga ke tshepa gore ke sone ke nna mongwe wa paloreng ke sone ke thusa batho ba go le monageng ya rena ya Afrika Borwa ka ke bona ke ile ka kwa botlhoko kudu ke ile sepetlele ke bona bagokolo ba emi di-line tse ditelele ba sa kgone ke thuso ya ke leka gore ke dire bongaka gore le nna ke kgone ba o mongwe wa baoki ba ba thusa. Molaetsa wa kgothatso ho barutwana ba kekeng ba atleha. A ba lebelle menyetla e mengwe outside matric ba lebelle ka di second chance matric program ebile ba lebelle ka di program tse dingwe tse neng gore banka di dira gore ba kgone go tsosolosa matlhale a bona. Ke ba kgothatsa ka gore a se mafelo la lefase gomme go na le di-supplementary tse le gore ba ka kgona go di tšea ka June ba ngwala ka tlhatlhobo ya mafelo a ngwaga. E tla dependa gore ba nyaka sebaka se se kankang sa gore ba kgone go itokišetša ditlhatlhobo tseo e fela thuto o ra tseba gore a se ya mang le mang go na le fao le goreng ba ka tswelela ka gona.